feel this way forever. I'm sorry, Miss Jackson. For real. Never meant to make your daughter cry. I čao ljudi, danas igramo malo Minecraft. U ovoj epizodi Minecrafta radimo mod review. Pa kao što vidite, to je sad nam jedan chest, mali izvor vode i neki stup gore kao penjom, šta ja znam. Ajmo da otvorimo ovaj chest i tu je iron helmet, chestplate, leggings i boots. Ajmo to da obučemo, bez veze će nam, ali hajde, uzet ćemo ovako. I uzet ćemo diamond sword. Kao što vidite, ne koristim teksturu, pa malo baguje, ali dobro je. Evo ga. I u ovoj epizodi Minecrafta je riječ o jednom modu koji se zove Animated Player Mode, tako nekako, mislim, ili Player Animated Mode, ali ja mislim da je Animated Player Mode. I dakle, kao što vidite, tu su Minecraft animacije, tako da skinut ćemo ovo dijelo, pošto nam ne treba. Ja sam to eto onako uzeo bez veze. Pa hajmo da počnemo da vidimo kako se ova animacija. Evo ga. Prvo što vidimo kad skoči, ok, evo ga. Kad shift je, sad će, pa se dobro. Šta si to uradio? Sorry, ali popustilo mi. Ok, hajde nema veze, ovaj put je opraštan. Sljedeći put nema to raditi. Uzmemo sada jednu golden apple, zato što nije gladan, pa ćemo uzeti jedan golden apple. Ićemo ga memo D0. Ok, i pogledaj sada kako ovaj čovjek jede. Pravo ono realistično za Minecraft. Evo, pogledajte mrvi koji ja ovako kad jedem, evo vidite. I znači čovjek jede. Evo, kad uzme mač, pogledajte mobive. Vidite, ovako, normalno mobive. Ovako, znate da će se svađati, ide to. A pogledajte ovako, sve od šića. To nema, to je što teretarno 6 godina. Čovjek se nabildo leti, čovječe faca. Gledaj se za ovo kako čovjek pliva. F5, možda bolje ovako F5 samo. Znači čovjek pravo pliva kako treba. Evo vidite, znači čovjek pliva, vidite, oj. To mi se jedino sviđa kod ovog moda. I sviđa mi se ovo. Čekajte, evo game modes. Game mode 1. Pogledajte. I sad spuštamo. Ajmo malo gore sada, gledajte kako se penje. Znači penje se pravo ono kao u real life, na primjer, kad se neko penje u stepenice. Isto tako ispušta, opa. Evo vidite, znači čovjek je predobar. Šta vam još mogu pokazati? Pokazao sam kako jede. Znači, ovaj mod review bit će ono malo kratak. Pa link od ovog moda ćete imati naravno u deskripciji, potrudit ću se da bude u deskripciji. I ovo je 1.6.4 verzija, zato što je tek bilo za 1.6.4 verziju. Pošto ja sam skidao za 1.7.2 verziju i nije zipovana, pa sam morao 1.6.4, ne veze. Pa hajmo još malo plivati sa likom. Evo, kad ovako pliva, ništa normalno, ko stiju. Ali pogledajte ovdje nešto šta, ima neki bug sa rukom. Pogledajte ovo, survival inventory, i pogledajte kakav je ovdje lik, evo vidite. Gospodine, da li vam se sviđa ovaj mod review? Pa naravno da mi se sviđa iš mene, samo ako je dobar i bit će mod review-ova, nadam se još. Pa naravno da hoće biti još mod review-ova. Čovjek poludio, bio radili čovječe. Šta bi mogu još pokazati? Kako skače, pokazao sam obrve. Čekaj da vidim, na skinovima radi ovo, ali sa očima ne radi, a vidite kako spominam, tako mi se očka mjeriju. Kad uzme mač obrve, ja sam builder, ja sam builder, ja sam builder, ja sam builder, I ljudi, sad ću vam pokazati par stvari što se tiče mog kanala, u stvari reći vam par stvari oko mog kanala. Subotu će biti animacije ili u subotu, ne znam.
danas je petak i u subotu će najvjerovatnije biti renovacija. Ako ne u subotu, sutra će biti. Time se daj. I eto, znači obavijestio sam vas tome što vam još mogu reći 5 minuta na ovaj mod review. Jednako je mali mod review, nema se ništa za craftovati, bez veze, vidite. Da li da završim ovdje epizodu? Pa nemoj završavati, još ajde pričam nešto o svom kanalu. Ok, znači, bit će još mod reviewa, možda 5-6, ali i opet ćemo imati modova na izvoz. Bit će tu neki tutorial za Minecraft, sve će biti. Sutra najvjerovatnije radim mod review isto, to će biti Lucky Block, ako ne, radimo preživljavanje. Inače ljudi, opet mi se crashao Minecraft, pa sam morao obrišiti preživljavanje. Više nećemo ubacivati money items, zato što ono, glupam da čitujem, a stvarno nije to čitujem mod bez veze, ali eto, neću. Lakše ovako tražim sam. I znači još mi to bilo za ovu epizodu. Dok ste gledali ovo, nadam se da ste uživali. Ako jeste, bacite like, share, comment and subscribe. Inače ljudi, napravio sam outro, vidjet ćete i outro. Ako bude u dobroj kvaliteti, ako ne bude, nećete vidjeti, šalim se, vidjet ćete. Outro će biti malo loše kvalitete, dok ja napravim bolju kvalitetu. Imat ćete link od moje stranice u deskripciji. Imat ćete sve šta god želite, samo recite. Recite mi kakav bi još mod review mogao raditi, ja ću to raditi 100%, ali da taj mod mora imati forge, zato što nemojte bez forge-a. Mislim, može to bez forge-a, ali eto. Nemoj da bude koji drugi osim forge. Forge sam hoću. Možda budem ono kao Serbijan, ali neću kopirat ga. Onaj teleporter mod, to mi se sviđa taj mod, ali ne veze, taj. Možda ću da ono snimati, ali ne vjerujem. Inače, znači to je bilo to za ovu epizodu, dok ste gledali, uživali ste sigurno, like, share, comment. I vidimo se u nekoj od sljedećih epizoda. Ćao, a ja odem da jedem kljukuše. Come and get it.